zaboravljaju jedna i druga strana, mislim, govorim sad o kosovskoj i srpskoj strani, da suverenitet se ne jede. Pa čak i sloboda se ne jede. Znate, ljudi treba da žive. Na Kosovo i Srbi i Albanci ne žive kako treba. Zato što stalno ste u nekom strahu, stalno ste u nekim previranjima, u nekim tenzijama. I ako 23 godina tako se to događa, onda postavlja se pitanje kakav je taj život. Znači, završen je rat, ali nikako da taj mir stiže u pravom smislu reči. Znači, mir u nama i mir sa nama. Ja jesam za dogovor i za razgovor oko rješavanja svih problema. Međutim, ako taj dogovor traje toliko dugo, taj razgovor, taj dijalog, taj kako god to nazovete, pregovori, to su za mene pregovori doduše. To su pregovori između dve države. Možete vi nazvati to lažna država ili kako god. Ona jeste tu. To je jedno faktičko stanje, kao što je jedno faktičko stanje na severu Kosova. Znači, imate dve situacije. Što je najgore, recimo, to mi je bilo odvratno, kad idete tamo da razgovarate u Brislu, i vi se ne rukujete. Koju vi poruku šaljete građanima? A vi ste tu, političar, treba da rešite probleme, treba da se dogovarate. Vi se ne rukujete. Kakav dogovor onda? Onda imate te sporazume koji su postignuti od 11. godine na dan danas, koje se delimično ostvaruju. Niko nije postavio pitanje, pre svega Evropska unija kao posrednik, da odredi rok za ostvarivanje tih sporazuma i da se vidi šta je ostvareno, šta nije. Nego to se nataloži tako i onda na kraju bukne. Problem je kod Srba što ima taj strah. Ako čovjek ima strah, nikad ne može biti slobodan. Može vas pratiti na stotine policajaca, ali vi imate strah unutra. Oni nikako da se oslobode tog straha. To je jedno. Drugo, Srbi na severu, oni su pod diktatom Beograda. I tu je problem. A kosovske vlasti nisu uspjele da Srbima na Kosovu, na severu Kosova, nude nešto drugo, nešto više nego što nudi Beograd. I oni su postali instrument u rukama beogradske politike. Kurti možda napravio grešku što kad je došao na vlast, nije rekao da jeste, dijalog sa Srbijom je prioritet. On je rekao nije, rekao mi je 5. i 6. To je greška bila njegova. Jer to jeste prioritet nad prioritetima. Jer to blokira Kosovo. Blokira Kosovo. Ja imam čak svoj stav s kojim zbog čega me kritikuju moji prijatelji, da mene daleko važnije stavljene tačke u odnosima Srbija-Kosovo, nego da Kosovo bude deo Ujedinjenih nacija. Kad je jedna strana zadovoljna, druga nije, onda neće uspjeti nikakav dogovor. Znači, ja sam pristalica toga da se ipak to ili nametne, ili ono što je trebalo da se desi vrlo rano, odmah posle rata, što nije održano, međunarodna mirovna konferencija. I to je trebalo tada. Tada bi se stavila tačka i ne bi se mi bavili 23 godine s tim problema, nego bi se razvijali, nego bi puno Kosovara došlo u Beograd, popili bi kafu, puno ljudi odavde otišli bi dole u Prištini ili u Prizrenu, popili bi kafu, a ne bi govorili do godine u Prizrenu ili do godine ne znam gde. Mislim, znači, odgovornost je političara, nažalost. Narod, nijene drugi nisu krivi.